dan, dobrodošli u Narodni muzej. Izuzetna mi je čast da najavim gospođu Tamaru Ognjević, koja je naš gostujući predavač za danas i koja će vam govoriti o temi koja je u vezi sa izložbom koja trenutno možete da pogledate u Narodnom muzeju. Gospođa Tamara je sigurno dobro poznata većini vas. Ona je istoričar umetnosti i gastroheritolog i dolazi iz Artist centra koji se nalazi u Beogradu. Izvolite. Hvala najlepše. Poštovane dame i gospodo, ja vam želim dobar dan još jednom. I prije nego što uronimo u jednu zaista beskrajno zanimljivu i ogromnu priču, imala sam najviše muke da tu priču nekako suzim, kako bih vam rekla. Obzirom da se ovo moje današnje predavanje preklopilo sa jednim veoma važnim datumom primirja u Prvom svetskom ratu, a verujem da svi mi imamo nekoga ko je u tom ratu učestvovao, dao život za ovu otadžbinu, da ovo moje predavanje počnemo jednim minutom ćutanja u slavu tih naših velikih predaka. Slava im. Hvala vam još jednom najlepše što ste se okupili u ovako velikom i lepom broju. Moram da priznam da sam bila iznenađena kada sam sat vremena nakon što je puštena objava dobila informaciju od kolega iz Narodnog muzeja Srbije da je prvi termin popunjen, a par sati kasnije da je popunjen i onaj 23. novembra. Bila mi je želja da vas na određeni način upoznam sa nečim što je s jedne strane ima u sebi naravno elemenata istorije umetnosti, ja sam istoričar umetnosti i to je tako, a sa druge strane u stvari jedna priča iz oblasti kulturne istorije, iz istorije privatnog života, jer kada je ova lepa izložba carskog porcelana stigla ovde kod nas u Beogradu, Narodni muzej Srbije, verujem da je većina vas videla, koje nije video, otići će, verujem, posle ovog mog predavanja. Znači, moja prva misao je bila, ja sam se u trenutku setila 2014. godine, pre 9 godina, imala sam zaista veliku privilegiju da učestvujem u jednoj ogromnoj konferenciji koja je održavana u Peterburgu i koja se odigravala upravo u Zimskom dvorcu, u Ermitažu i u Carskom selu. Dobar deo toga što je izloženo ovde, ja sam imala priliku da vidim i tamo i još mnogo toga, ali sam imala i privilegiju, pošto je naš glavni domaćin bio Državni muzej Ermitaž, da neka odijela koja su konzumirana iz tog porcelana tokom vladavine najpoznatije ruske dinastije Romanovih i probam. I spontano prva misao je bila, bilo bi interesantno reći, pored toga kako ovo izgleda, kako je postavljeno, kako su izgledali protokoli, šta je to što se u stvari jelo i da li je to onako kako mi to zamišljamo filmski u tim idealizovanim predstavama carskog dvora. Vi ovde vidite kadrove iz čuvenog filma Aleksandra Sorokina Ruska arka 2002. godine. Nimalo slučajno, naravno, film je sniman u Ermitažu, ali Aleksandar Sorokin je upravo na toj konferenciji kojoj sam ja prisustvovala bio i jedan od glavnih govornika, jedan od uvodničara konferencije koja se bavila muzejem i politikom. Da li su te predstave koje imamo, naravno kad se pomene uopšte aristokratije, kad se pomenu kraljevske porodice, carske porodice, a pogotovo ruska carska porodica Romanovih, mi naravno odmah pred našim očima zaigraju ti fantastični prostori, odeća, nakit i sve ono, kako bismo to lepo rekli, kako to treba da izgleda carski. Naravno, za mene je kao čoveka koji je između ostalog i muzeolog, koji se bavi kulturnim nasleđem, odlazak u Zimski dvorac bio neverovatno iskustvo, jer malo sam se čak i šalila, pa imam običaj da kažem ko je jednom ušao u Ermitaž, svi ostali evropski muzeji izgledaju kao male kuće pored puta. Ogroman kompleks, doterivan, dekorisan tokom vremena, naravno sa vrlo važnim tim, ja to u šali zovem zlatni dodir Katarine Velike. Katarina Velika je volela i živela je u ostalom u takvoj epohi. Volela je sve te barokne kovrđe, volela je da pozlaćuje na sve strane i pogotovo kada dođete u Carsko selo, a vidjet ćemo i taj deo te njene trpeze u Carskom selu, koji je bio njena omiljena rezidencija,
morate da stavite naočare za sunce, jer sa svih strana blješti 24-karatno zlato od peći, tavanica, lustera, stolnjaka i svega ostalog. I naravno, kada sve to vidite i kada vidite ovu izvrsnu izložbu, koja je pre svega sjajno dizajnirana, koncept načina koji je napravljena izvrsno komunicira sa publikom vizuelno, na jedan lep način se koriste te moderne tehnologije, nameće vam se taj bljesak tog carskog zlata, a u stvari meni kao naučniku, istraživaču i čoveku koji se bavi istraživanjem gastronomskog nasleđa ili gastronomske heritologije, uvek ide to pitanje šta je stvarno, šta je izmaštano, šta je ono što mi vidimo ili želimo da vidimo u tom nekom fantastičnom imaginarijumu, a šta se zbilja događalo u realnosti u onoj meri u kojoj je moguće prići toj realnosti. Znači, ovde je jedna od tih inscenacija, ovo je upravo moja fotografija, jedna od tih inscenacija u Carskom selu sa tim raskošnim stolovima i naravno, znate kako, i mi obični ljudi se trudimo kada nekoga pozovemo u goste, a pogotovo ako je neka specijalna prigoda kao što je slava, kao što je rođendan, znači da to sve bude lepo, da budu lepe salvete, da budu tanjiri i naravno mi živimo u jednom food vremenu, food trendova i takođe nam je veoma važno da ta hrana lepo izgleda i važno nam je po nešto fotografišemo i stavimo na Facebook, Instagram i tako dalje. Mislim, to je sve novo, sad su to novi tokovi, nove komunikacije. Elem, te zlatne jabuke, te čitave dekoracije, poseban dekorum, vi praktično možete samo na osnovu dekoruma, na osnovu tipa posuđa, na osnovu forme kako su stolovi postavljeni. Recimo, na ovoj izložbi je jedan od tih primjera je taj sto koji je sasvim levo kada uđete na izložbu, koji pravi jednu spiralu u obliku puža, omiljeni koncept stola za čajanke carice Elizavete Petrovne. Znači, o svakom detalju se razmišljalo, jer šta je u stvari imperatorska persona? Imperatorska persona je glavni glumac, mega zvezda u jednom fantastičnom proscenijumu, u jednom teatru u kome on javnosti predstavlja svoju ulogu, značaj, reputaciju, ekonomski status i tako dalje i tako dalje. I zaista je veoma važno kakav će se utisak ostaviti. Znate, ne može, čak vidjet ćete imamo primere careva koji su bili u užasu od toga šta se tu treba da se dešava. Ja uvek toplo preporučujem, ugledni britanski istoričar Simon Sebag Montefiore napisao je knjigu Romanovi koja je prevedena i publikovana i kod nas, koja je odlična polazna tačka da se upoznate sa realnošću ruskih careva. Zamislite jednu jedinu osobu koja vlada 1/6 teritorije planete, čiji radni dan traje 25 sati. I onda ćete vrlo lako zamisliti situacije gde su se brojni drugorođeni sinovi u ruskoj carskoj porodici silno radovali što su drugorođeni. Ovaj detalj je jako važan za ono što ćemo za koji trenutak dalje videti, jer nemaju obavezu. Oni su veliki kneževi, mogu da se zabavljaju, mogu da jaše, mogu da jašu, udvaraju se u balerinama, mogu tu i tamo da naprave po neki nevaljaluk, po neki prestup, da su dobro obučeni, da su dobro nahranjeni, ali nemaju obavezu da vladaju. Sa carem to je već drugačija priča. Elem, tu i na takvoj slici jako je važna ta tranzicija koja se događa sa Romanovima, koju naravno započinje Petar Veliki, tranzicija koja Rusiju iz tradicionalne ortodoksije, iz dominacije bojara koji u to vreme čine najviši sloj plemstva, prevodi u novo doba. Petar Veliki je vrlo zanimljiva ličnost. Ličnost neverovatnih ideja i vizija, pre svega zainteresovan onako pravo, on je pravi renesansni vladar, renesansno-humanistički zainteresovan za tehniku, tehnologiju, nauku. Fantastičan je Petrov muzej koji se nalazi u jednoj od njegovih starih palata u Peterburgu, gde u stvari vidite cara naučnika. Naravno, potpuno je fasciniran, to je vreme u kome se nizozemska, protestantska nizozemska visoko penje na toj lestvici ubrzanog razvoja i car je potpuno fasciniran Holanđanima i vi dan danas u Peterburgu imate jedno ostrvo čitavo koje se zove Holandsko ostrvo na kome su živeli različiti profesionalci, trgovci, ljudi koji su dolazili iz Holandije i koji su imali posebne povlastice od strane Petra
Petar I je sa jedne strane dakle to, a sa druge strane jedan pravi medved, jedan kabadahijan veliki čovek koji vrlo često voli da zbija neslane šale, koji zna i tekako da istuče svoje dvorane, da vas ne podsjećam da je lično on posekao bojare kad su se svi uplašili kako će da odsecaju glave bojarima, da je on, to čak jedna divna serija prikazuje vrlo romantično, onako izašao u beloj košulji, dohvatio helebardu i završio taj posao. Elem, reformator i ona vrsta vladara koja ima stomak da menja stvari. E sad, kako je on uticao na ovu priču koja se zove hrana? Pre svega, kao čovjek koji je zaljubljen u holandsku tradiciju, bio je oduševljen svime što ima veze sa Holandijom. Dlaka je falila da nabavi jednog Vermeera, recimo, za Ermitaž, ali nešto mu to nije leglo. Onda je bio potpuno oduševljen, naravno, porcelanom iz Delfta. Rusija u ovo vreme ne zna za porcelan i prve posude praktično koje stižu iz Holandije. Drugo, on sebe apsolutno ne doživljava kao vladarsku personu koja sad tu treba da se drži nekakvih teških protokola, prisustvo Boga, tamjan i sve ostale stvari, kako je to ranije bila praksa, nedodirljivi vladar polubog na zemlji. Ne, on voli sve da radi sam. On želi da nauči da jedri, da želi da nauči kako se popravljaju, u to vreme pištolji su se tek pojavili na tržištu oružja. Želi da nauči sve o tome kako se gaji voće i šta je karakteristično, apsolutno razbija protokole. On vrlo neformalno sa svojom porodicom prima ljude u goste na svom imanju. Da, nije preterano zainteresovan za hranu, jako voli da jede pečenu prasetinu, kao da je stigao ovdje iz ovih krajeva, ali šta taj car koji želi emancipaciju i svega ostalog posebno voli da jede? Šči, tradicionalnu rusku čorbu od kupusa. Nešto što će na duge staze, nakon vremena Petra Velikog, biti prognano, ne sa carske trpeze, što je interesantno, naravno nije servirano u tim elitnim prilikama, ali sa aristokratske trpeze. I tu vas molim da zapamtite da taj sukob koji je postojao između bojara kao plemstva iz vremena Rjurika, vrhovnog plemstva iz vremena Rjurika i Petra I kao nosioca, kao utemeljivača dinastije Romanova će se nastaviti na jednom drugom, vrlo interesantnom planu koji ima mnogo veze sa trpezom i mnogo veze sa ishranom i mnogo veze sa onim čuvenim šta je nobl, a šta je seljački, šta je primitivno, a zapravo imamo jednog velikog reformatora, tradicionalni šči, čorba od kupusa, kako to Rusi lepo kažu za svoje seljake, za narod, krstjani, hrišćani. Znači, se jela i tokom posta bez mesa, onaj koji ima da ubaci malo mesa, obavezno malčice pavlake, je znači jedno univerzalno jelo koje, kako bih rekla, na pravi način govori o gastronomskom identitetu Rusije. Sa druge strane, da, naravno, postojalo je ponešto čemu ni on nije mogao da odoli iz inostranstva, a to je taj čuveni sir iz Limburga, iz današnje Belgije, koji se i dan danas proizvodi. Međutim, kod Petra nisu postojali strogi protokoli. On je sa najvećim uživanjem išao pred obrok da sa članovima svoje porodice iz svog vrta, u kome je sam radio, kopao, orezivao voće i tako dalje, nabere voće koje će tog dana biti posluženo na stolu. Znači, jedan neverovatno istovremeno revolucionaran i neverovatno modern vladar. Međutim, ja vam danas neću pričati, naglasit ću ko je s kim u kakvoj vezi. Neću vam pričati genealogiju Romanova, jer bismo ostali do preksutra u Narodnom muzeju. Vrlo je to lako danas pronaći na internetu i na drugim stranama, već se krećemo putem trpeze hronološki, zaista od vladara do vladara, jer kada Petar Veliki nestane sa ove scene, dolazi do raznih političkih, na političkoj sceni nikad nije dosadno, pogotovo kada postoje pretenzije na presto, i dolazi nakon Petra Velikog, dolaze 3 žene. Ne želim da zvučim sad kao emancipator veliki, ali moram da kažem, posle čitanja silne literature i svega, bez te 3 žene, od kojih jedna vrlo kratko, Ana Ivanovna je vrlo kratko vladala, svega godinu i nešto dana, bez te 3 žene
mi ne bismo imali tu izmaštanu sliku o imperijalnoj Rusiji epohe Romanovih koju imamo. Anu koju vidite gore sasvim levo na ovom portretu, koju je napravio nepoznati ruski umetnik, ona sad vama deluje kao jedna onako vremešna gospođa, mislim, koja nije mnogo okretna. Međutim, zapanjili biste se. Ana je obožavala da jaše, zvali su je Dijanom iz Peterhofa, bila je pasionirani lovac, znači, i obožavala je da igra. Dvorski balovi u doba Ane Ivanove su bili čudo jedno. Carica je bila neumorna, plesala je bukvalno celu noć, vrlo su birana jela iznošena, jedna vrsta sinteze, još uvek tu nema tog jakog uticaja inostranih kuhinja, ali je bila žestoki antialkoholičar. I ogroman sukob sa plemstvom, pa ko će celu noć da igra, ne može da pije. Međutim, carica je bila nepopustljiva i bila je poznata po svojoj surovosti. To je jedna od onih žena koje su imale tu, da tako kažem, muški taj karakter. Njena pasija, vidite na ovoj lepoj slici, sasvim desno, ne znam koliko možete da vidite, ilustracija, Ana lovi još jedno veliko imanje porodice Romanov, Peterhof, nadomak Peterburga. Ana lovi, njena strast je bila lov na jelena. Znači, zaista jedna neobična osoba i sad vi očekujete, gornja slika takođe prikazuje zabave na njenom dvoru su bile neponovljive. Imala je posebnu strast za dvorske lude, patuljke i raznorazne akrobate, ali šta je interesantno? Za jednog lovca koji je maltene, kad pitaju šta ćemo danas, uzjaše konja, ide u lov, Ana zapravo nije jela divljač maltene uopšte. Njeno omiljeno jelo, i to je rekla, ja to mogu da jedem samo ako ja to ne ulovim, su bile šljuke i tetrebi. I vi zaista ovde vidite, i to na najjednostavniji način spremljene, znači grilovane na nekakvom žaru, nije bila od onih osoba iz porodice Romanov koji su imale taj razvijen senzibilitet, pa da se bira. Jednostavno imala je taj neki sportski muški duh, hajde da bacimo samo nešto u usta, pa da ja mogu dalje da nastavim da jašem, lovim ili plešem. Vrlo kratko se zadržala na prestolu, a nakon nje na vlast dolazi čuvena Elizaveta Petrovna, sa kojom se mnogo srećemo na ovoj izložbi, što je i prirodno, jer Elizaveta Petrovna je žena koja je bila strasno zaljubljena u porcelan, pritom je bila veliki patriota. Elizaveta Petrovna je naravno kći Petra Velikog, bila je veliki patriota i htela je ne samo da se iz državne kase usmerava novac ka inostranstvu, već da ruski majstori nauče to da rade. I kada govorimo praktično o udaranju temelja, verovatno najpoznatijem proizvođaču porcelana u Rusiji, čuvenoj carskoj fabrici porcelana u Peterburgu, mi zapravo moramo imati Elizavetu Petrovnu u kadru. Koliko je velika ta strast prema belom zlatu, kako je nazivam porcelan, koji je to vreme bio izvanredno skup, pokazuje činjenica da je carica imala specijalno obučenu gardu samo da čuva njene servise. Pritom, kada to kažemo, znate, kad kažemo servis, ali to su servisi koji su imali po 400, 700, 800 delova. Znači, Katarina Velika u jednom momentu kada nije znala kako će da organizuje da se svi istovremeno posluže sladoledom, naručila u Sevru servis za sladoled od 800 delova. Elizaveta Petrovna je noćna ptica. Znači, jedna od onih žena koja, doduše, nema frižidera u ovo vreme, ima takozvanih ice kasti koje su obično uvožene iz Engleske, jedna od onih žena koja spava ceo dan, strasna političarka i prva je prekršila normu koja je bila običajena na carskim banketima, a to je da se o politici ne priča za stolom. Jer je ona pričala o politici sve vreme. Nije podnosila tračeve, nije podnosila ogovaranja za stolom, ali kada ona dođe za sto, kreću priče o politici i kreće, strašno je, prvo lično je, što je krajnje neobično, jer naravno velike su to palate, veliki broj ljudi koji tu dolazi. Međutim, ona je uživala u tome da lično sastavlja spiskove ko dolazi na večeru, ko će pored koga sedeti, šta će se i kako će se servirati. Bila je veliki sladokusac sa vrlo velikom, i ona je jedna od tih dama, carica koje su volele da love, volele da jašu.
Ima dosta portreta Elizavete Petrovne u muškom modelu, u jahačkom modelu. I jako je insistirala na tome da se ta divljač zapravo potroši na tim večerama, da ne bude sad ubili smo jelena ili zeca pa smo to bacili. I jako insistirala da kuvari pokušaju da naprave nekakvu finesu, da to ne bude samo prosto jelo. I vi ovde vidite nešto što sam ja imala zadovoljstvo da probam upravo u Caričinom selu. Inače, portret Elizavetin jeste ispred glavne fasade dvorca u Caričinom selu. Reč je o rolovanom jelenskom mesu. Naravno, ovo što smo mi jeli je rolovana teletina. Nije ni jedan jelen stradao zbog muzealaca koji su došli iz celog sveta, ali tehnologija punjenja tim, što je takođe na ruskoj trpezi jedan jako prisutan moment, divljim zeljem i uopšte korišćenja raznih namirnica koje su tu ispred nas u prirodi, znači primenjena i ovde i mogu da vam kažem da je bilo odlično. Carica Elizaveta Petrovna je bila žena koja je volela da jede, ali volela i da pije, za razliku od Ane Ivanovne, za razliku od Katarine Velike i ta njena noćobdijanja, duge pijanke i iscrpljivanje, mnogi veruju da je to nešto što je skratilo život. No, bez obzira na sve mane i vrline Elizavete Petrovne, nema ni najmanje sumnje da orijentacija ka porcelanu, odluka da porcelan postane nešto što će biti sastavni deo servisa, da rituali koji su vezani za ispijanje čaja, koji pre toga imaju mnogo drugačiju tradicionalnu formu, budu radikalno promenjeni, dolazi upravo sa njom. Šta ćete sad, kad imate jednu takvu caricu, da ona osoba koja dođe iza nje može da bude ili moćnija u svemu ovome, ili da bude sasvim suprotno od toga. Naravno, Katarina Velika nije žena koja je došla iz porodice Romanova. Ona je ono što mi u našem narodu kažemo tuđa kost. Znači, međutim, ona je vrlo brzo ušla u dušu, da tako kažem, ruskog čoveka, u način razmišljanja, izvrsno je govorila. Svi vladari, znate sami, pogotovo u to vreme, moraju da govore nekoliko jezika. Izvrsno je govorila ruski jezik, insistirala je na tome da isključivo čita literaturu na ruskom, znači da razume gde se, šta se i kako se dešava. I dodatno na sve to, to je na osnovu svega što sam ja do sada pročitala o Katarini Velikoj, jedna žena sa neverovatnim apetitom za život. Znači, to je jedna strašna energija, jedna fantastična radoznalost, jedna potreba da se bude obavešten o tokovima u svetu, i to ne samo kada je reč o politici, šta se dešava u nauci, šta se dešava u gastronomiji, šta se dešava u modi. Podsjećam vas, znači, sa Katarinom počinje ozbiljno kolekcioniranje umetničkih zbirki Ermitaža. Sa Katarinom francuska kuhinja dolazi na ruski dvor i ne samo francuska, moram da dodam i taj deo. Sa Katarinom moda, estetika, tehnika, sijaset stvari. Jedna od najsimpatičnijih scena u ruskoj istoriji, koju su Rusi naravno sjajno filmovali u svojoj seriji o Katarini Velikoj, da je Katarina ta koja je maksimalno zainteresovana da ta famozna Kolumbova razmena, odnosno ono što je otkriveno u Novom svetu, te nove namirnice, krompir, paradajz, paprika, dođu, ona to želi da proba. Sad, vi na ruskom dvoru ne može car, bez obzira što je car, da radi sve što mu padne na pamet. Znate, i nad carom ima car. A ona osoba koja je nad carom, car je obično dvorski lekar. Znači, lični carev ili caričin lekar. I sad imate divnu scenu kada se donosi taj krompir, kada se prvi put bari taj krompir, sedi ministarska kamarila, naravno sve su to ljudi sa visokim aristokratskim titulama, kneževi, vojvode sede, gutaju krompir, jedu oni krompir, krompir jede njih, a carica sedi u vrhu stola, oči ovolike, zašto ona to ne može da proba, a njen strogi dvorski lekar kaže ne, vi to ne smete da probate. Ne znamo kakva će reakcija organizma biti, a vi nama trebate. Dakle, sijaset stvari i naravno jedna od najvažnijih stvari
između ostalog, vrlo visoka svest o medicini, o higijeni, o kolektivnoj higijeni. Katarina Velika je žena koja je prvi put uvela vakcinaciju, između ostalog, u Rusiji. Ali, dakle, fantastičan apetit za život. Ne samo ono kako se često srećemo u takozvanoj škakljivoj istoriji sa fascinantnim pričama o njenim erotskim poduhvatima i ljubavnicima, u šta ja verujem da je tačno jedno 85% sigurno, ali svakako i pre svega pričamo o jednoj ženi koja nije bila carica samo titulom, nego je onako što bi rekli kolokvijalno mladi ljudi u ovom delu sveta bila carica. Znači, i šta je još interesantno? Zaista ti banketi koje ona napravila. Bilo mi je vrlo simpatično, naravno, lako je istraživati rusku imperijalnu kuhinju. Zašto? Zato što je osoblje u kuhinji, liferanti, sluge koje su posluživale jedno, drugo, treće, peto, stići ćemo i do toga kako izgleda ta kuhinja, su imali obavezu da sve zapišu i jednom nedeljno su podnosili glavnom komorniku, da tako kažemo, rekli bi Englezi lordu komorniku, znači izveštaj koliko čega je potrošeno, šta treba da se nabavi i ko je šta naručivao. Na taj način se vodilo računa o finansijama, ali se vodilo računa i da se ne potkrada, znate. Tako da, zahvaljujući toj obimnoj dokumentaciji koja je sačuvana, vi u stvari imate vrlo jasne brojke koliko je čega pojedeno na nekom banketu Katarine Velike ili nekog drugog vladara, koliko je pića popijeno, šta se jelo, šta se pilo, šta se najviše jelo, recimo, od poslastica. Znači, i naravno, pošto pored svakog tog isporučivanja stoji i ko je to tražio, onda znate i ko je najviše jeo i pio. Dakle, za gastronomsku heritologiju kao nauku to su zlata vredni podaci. U svakom slučaju, Katarina, vi vidite ovde u Caričinom selu tu njenu čuvenu zlatnu pezariju, znači i gore ima jedna lepa rekonstrukcija i ova slika koju sam ja napravila 2014. bila je prvi put izložena, jer te godine je završena rekonstrukcija čuvene Ćilibarske sobe, znači i izložena je Caričina haljina, krunidbena haljina, u realnim dimenzijama koje ona imala kad je krunisana za vladarku Rusije. I šta je interesantno, što iza toga je u Ermitažu istovremeno bila izložba o imperijalnoj odeći kroz vreme i onda vidite njene kasnije haljine i jasno vam je da to silno, da taj gastronomski vatromet zna da bude mač sa dve oštrice. Znači, mada, moram da kažem, nekolicina odevnih predmeta, upravo ženskih iz te epohe. Znate, naravno su žene u to vreme same sebi dušu vadile onim korsetima, ali zapravo je to odličan dijetetski metod. Jer vi kad vidite koliko su malicni ti strukovi na tim haljinama, jer su one u tačnim razmerama date, onda vam je bilo jasno da se tu zapravo, kad su dame u pitanju, mnogo više jelo očima nego ustima. Međutim, carica, pored sve želje da uvede, zamislite, prvi put se pojavljuju u 17. veku na ruskom dvoru grilovana pileća krilca sa parmezanom i raznorazne finese, da se svašta proba, da se svašta donese. Ona lično imala dve strasti. Od jedne su u nesvest padali njeni lekari i osoblje koje je okruživalo, to je strast prema kiselim krastavcima. Ja je potpuno razumem, pošto ja nigde na planeti nisam jela bolje kisele krastavce nego u Rusiji. I tu je uvek bila jedna tegla. I sad zamislite nju božanstvenu, svu okićenu fantastičnim dijamantima. Dijamantski fond u Rusiji koji se danas nalazi u Kremlju je stvoren u doba Katarine Velike. Znači, nju tako svu okićenu, doteranu u svili i kadifi, kako zavlači rukicu u teglu sa krastavcima i ručka krastavac. I druga velika Katarinina strast je moroženije ili sladoled. Sa Katarinom Velikom na ruski dvor stiže sladoled koji postaje obavezni dezert na svakom balu. Koliko sad to zvuči simpatično kad ja to kažem, a u stvarnosti to izgleda ovako, a taj podatak ostavio veliki ruski pesnik Aleksandar Sergejevič Puškin, koji piše svojoj supruzi i kaže:
da je presrećan što ona nije s njim u Peterburgu, te on ne mora da sedi na svim tim prijevima, a pogotovo ne mora da jede nesrećni sladoled na svim tim balovima. Elem, nema frižidera i dubinskog zamrzavanja. Na balovima bude i po 1000 i više ljudi, ogromni su to prostori. Nema struje sveje na sveće. Ljudi se znoje sveće gore, a sladoled se sliva u potocima sa trpeze. Onda mučena posluga mora sve to da drži na ledu i kako se kome prohte da istrčava i prinosi taj sladoled. Međutim, bez obzira na sve to, moroženije, odnosno sladoled, je u Rusiji praktično sve do cara Nikolaja II, koji je obožavao sladoled od vanile, poslastica bez koje je nezamisliv čak i običan obrok, a da ne pričamo o nekim važnim svečanostima i ostalom. Elem, a onda znate kako se to u šali kaže, uvek se pojavi u porodici neko ko će da udari kontru. Pavle I, sin Katarine Velike, nesretni Pavle, koji je bio toliko stisnut sa svih strana, on je pre svega bio vaspitanik Jelizavete Petrovne, nesretni Pavle stisnut sa svih strana bio je prosto frustriran tom svojom bujnom, neverovatnom, okretnom, žestokom majkom. I kada je on došao na presto, on koji je bio pre svega progermanski, pronemački orijentisan, on je jednostavno rekao, a sad sve ovo što je bilo, kraj. Znači, posle Katarine Velike na ruskoj carskoj trpezi nastaje potop. Nastaje potop, Pavle ukida, znate, nekad su svi mogli da glockaju po svojim sobama, postavljeni su stolovi svaki čas, Pavle to zabranjuje. Pavle ukida mesto glavnog dvorskog liferanta za nabavku hrane, jer misli da je to koješta, i očekuje prvi put da ljudi koji rade u kuhinji izađu na pijac i kupuju sa svim ostalim svetom u Peterburgu. Redukuje na minimum uvoz inostranih pića, skupe inostrane hrane itd., a on sam naređuje i uvodi pravilo da ne obeduje ni sa kakvim zvaničnicima, knežima i ostalim, nego sa svojom porodicom. To je ogromna promena. Takođe, desit će se još jedna velika novina u njegovo vreme. Praksa koja je postojala sve do smrti Katarine Velike da se sva hrana istovremeno iznosi na sto. I vi sad dođete, trpeza kilometarska, na njoj svašta, znači od predjela do, ne znam, raznih salata, razne turšije, slatkiša, pečenja, znači sve je tu i sad vi kao ono na švedskom stolu, na bifeu, uzimate šta se kome dopada. Ne. Pavle upravo sa idejom da redukuje troškove i da mogu određene stvari da se prate, uvodi novi koncept koji, verovali ili ne, Evropa prihvata iz Rusije. To je ruski koncept da na stolu bude neka dekoracija cveće ili malo voća, da imate ispred sebe tanjir i da ide takozvani sled, odnosno kad je neka večera da dobijete mali jelovnik na kome piše šta je na jelovniku te večeri. I mi zapravo ustanovu jelovnika, koju ću ja nažalost danas samo okrznuti, jer nemamo vremena za to, to je posebna i velika priča, ustanova jelovnika kao takvog je stvorena u carskoj Rusiji. I ne da je stvorena, nego je na kraju pretvorena u autentičan oblik umetnosti. Dakle, Pavle, minimum minimuma. On je voleo da sve bude, on je bio tip čoveka koji voli da zna šta jede. To su uglavnom mršava mesa, kao da su mu savremeni dijetetičari prepisivali ishranu. Mršava mesa, malo barenog povrća, voleo je jako da pije čaj i kad je bio za stolom niko nije smeo da govori, osim ako on se oglasi, a oglašavao se otprilike dodajte mi so ili pošaljite hleba. Znači, i učitelj njegove dece, grof Suvorov, je imao pravo da, ukoliko deci treba da skrene pažnju, da nisu lepo vezala portiklu ili već nešto, da se oglasi. Znači, totalna sablasna tišina. Ako je bio mnogo dobro raspoložen, znači onda je imao običaj da par ljudi koji su mu bili dragi počasti čajankom, jako je voleo taj tradicionalni način ispijanja čaja i poznato je da su na tim njegovim čajankama zaista bili posluživani vrlo fini kolači. Mi na ovoj slici vidimo baš super tradicionalnu varijantu ruskog samovara i vidimo jedan takođe vrlo tradicionalni kolačić koji se zove bubki.
Znači, jedna vrsta đevreka, čak i tehnologije kao kod kuvanog đevreka, jer se testo prvo kuva pa se peče, mogu da budu slatki, mogu se praviti sa medom i to je, kako bih vam rekla, jedan narodski kolačić. Vrlo su česte scene u filmovima i često opisano u literaturi, recimo kočijaši kad čekaju na mušterije pa napolju hladno i to je samo u ruskoj tradiciji kod običnog sveta, to imate, se čaj ne sipa u čašu nego u tacnu, da se pije iz tacne i da se koristi taj bubki, on se malo zamoči u čaj, gricne se, dakle jedna super tradicionalna grickalica koja je bila takođe vrlo omiljena na ruskom dvoru Romanovih. Elem, situacija sve gore i gore. Ja vam nisam malo čas rekla tek onako da su 3 žene kreirale to što mi danas zamišljamo kao ruski imperijalni glamur, jer evo našega pobedioca Napoleona Aleksandra I, jednog divnog čoveka za koga sam se zabrinula, iako je bio uveliko mrtav kad sam ušla u Carsko selo, jer je spavao na tako uskom krevetu da nije mogao da se okrene ni levo ni desno, a bio je visoki korpulentan čovek. Međutim, i to je deo tog drila. I to je deo tog drila da zapravo budući naslednici prestola su sve vreme bili vrlo strogo vaspitavani, vrlo asketski vaspitavani. I sad neću ja da pričam šta je, kakav je odnos Aleksandra I, čoveka koji je pobedio Napoleona, koji je umarširao u Pariz, koji je, kako kaže francuska štampa, platio najskuplju salatu ikad viđenu na francuskim stolovima na početku 19. veka. Za tu salatu famoznu se veruje da je preteča onoga što mi danas zovemo ruska salata, a u ono vreme to bila salata Olivije, nego ću pustiti jednog fantastično duhovitog čoveka, bliskog prijatelja cara Aleksandra, čuvenog basnopisca Ivana Krilova, da vam on ispriča kako je izgledala kod cara večera. Kaže Krilov, parafrazirat ću ga naravno, ah ti carski kuvari, samo što ne kaže sve ih treba obesiti. On naravno ne zna da nisu krivi kuvari. Kaže, eto, bio sam kod baćoške cara na večeri i potpuno sam se upropastio. Došao sam kući, kao znate onoj našoj narodnoj zdravo projo na svadbi sam bila. Kaže, nekakva mršava pastrmka u nekakvom aspiku, sad stalno, kaže, kako je se vratilo iz te vojne, samo aspik. Kaže, a onda opet ponadao sam se najaviše naranđe, kad ono stigoše naranđe opet isickane, bez koštica, bez ičega u aspiku, kaže, i onda smo se svi pravili, kaže, i posle te supe u kojoj ništa nije bilo, nego malčice zelja na dnu tanjira, da je divno i da je sve baš onako kako treba. Naravno, Krilov, koji duhovito priča i komentariše kako, nam sugeriše 2 vrlo važne stvari. Da, Aleksandar I je pobedio Napoleona, ali je francuska kuhinja ušla u Rusiju na velika vrata. I to upravo ona kuhinja ne iz epohe baroka, nego inovirana kuhinja iza koje stoje takvi majstori kakav je, recimo, Antoine Carême, koji se smatra ocem savremene haute cuisine francuske. Međutim, ono što Krilov možda zna, možda i ne zna, prvo, Aleksandar I uopšte nije voleo da se druži s ljudima i u svoj krug je i na te porodične večere primao samo te neke ljude koji su mu bili izuzetno dragi. Drugo, nije apsolutno bio nikakav sladokusac. I treće, imao je jednog Atilu hunskog biča Božijeg u liku porodičnog doktora Jakoba Vilera, koji apsolutno nije dozvoljavao da se mrdne levo i desno kada je ishrana u pitanju. Aleksandar I je da oda počast Carêmu, pozvao Carêma 1819. u Peterburg da dođe na ruski carski dvor. Viler nije dozvolio Carêmu da spremi ni jedan jedini obrok za Aleksandra I i njegovu porodicu. Iz tog vremena ostaće nešto, međutim, što je dan danas velika tradicija, što je prihvatila i Sovjetska Rusija, a i sadašnja moderna Rusija, a to je čuveni medovik. Ili će bar ostati legenda o medoviku, o čemu ćemo progovoriti na kraju ovog mog sada već podugog predavanja. Naravno, naslednik Aleksandra I je Nikolaj I. Ja verujem da ja vama ne moram da pričam šta je kotlet požarski, ne moram, jel da? Zgrabite celo jedno pile, poparite, ošurite, očistite, skinete s kostiju, sameljete, dodate dobro maslaca, jaja i hleba nakvašenog, kao kad mi pravimo fašene šnicle. Znači, pa se formiraju šnicle,
pa se valjaju u jaje i prezle i prže. Znači, Nikolaj I obožava ovo jelo, ali ne mogu nikako da se dogovore. Jedni listom tvrde da je u pitanju knez Požarski i da je car bio na putu i da je u Toržoku, gde je knez Požarski imao svoje imanje, kad su videli da stiže car, a nemaju ništa, upravo zgrabili jednu kokošku i uradili ovo što sam vam ispričala. Međutim, zli jezici, dobro obavešteni dvorski, kažu da nije knez Požarski jedini Požarski, već da je postojao krčmar Požarski, čija je prelepa žena Darija Požarska zanela cara toliko da mu je podmetnula samleveno kokošije meso umesto nečeg finijeg. Znači, zato i jeste naslov ovog slajda ovakav, car, knez, krčmarica i kotlet. Šta god da se desilo, nesumnjivo je da u vreme Nikolaja I počinje da se u ruskoj kuhinji carskoj pojavlja jedan trend, a to je da se prave takozvana jela sa potpisom ili signature dish, odnosno kuvari dobijaju veću slobodu i postaju kreativniji nego što je to obično slučaj. Sam Nikolaj I nije bio bog zna kako ješan i on spada u one careve, a nije da ih je malo, koji su radije bili za to da pojedu dobar šči i da se pogoste nekim sitnim narodskim jelom, nego da se rvu sa francuskom kuhinjom. Ali zato Aleksandar II, znate, nije ništa nenormalno, još od ranog srednjeg veka je uobičajeno ne samo u Rusiji, nego u čitavoj Evropi, da se vladar uvodi u inicijaciju svog budućeg vladarskog zvanja lovom. Ovde se u ovom muzeju čuva ona naša divna knjiga Miroslavljevo jevanđelje, gde su takođe predstavljene scene lova. Nije svako mogao da ide u lov. Ali zašto inicijacija lovom? Zato što se smatralo da onaj ko može sa dužine mača i puške, tad se nije lovilo karabinima kao danas, znači da ubije divlju životinju, veliku divlju životinju, naročito kao što je medved ili divlja svinja, taj je dovoljno hrabar da povede ljude u rat. Tako da to što ruski carevi i carice love i vole da love, nije ništa neobično, međutim Aleksandar II je bio čuven po tim svojim lovovima i smatrao je da lov nije uspeo ako bar 3 medveda tog dana nisu ubijena u lovu. Sve sam vam rekla o Aleksandru II. Znači, ali pored toga, što je za razliku od Ane Ivanove koja je samo lovila, pa i nema veze šta će biti sa tim ulovom, Aleksandar je obožavao da jede medveđe meso i to ako može najjednostavnije pripremljeno, bačeno na žar, a poseban specijalitet je bila medveđa džigerica koja se praktično jela polupresna iz tek ubijenog medveda. I jedna priča koja je meni ostala od jednog mog prijatelja iz Rusije, kako je njega otac, koji je nekada pripadao, dolazi iz porodice sitnijeg plemstva, kako bih rekla, promovisao iz dečaka u muškarca tako što su zajedno lovili medveda. On nije morao da pojede džigericu, ali je morao da popije čašu medveđe krvi. To su stari atavizmi iz davnih vremena, ali kao što znate i u našem narodu postoji čitav niz verovanja za koje mi negde duboko intimno znamo da prosto nisu tačna, ali eto, kako bi rekao naš narod, valja se, negde se na nekom polusvesnom nivou veruju to. Aleksandar II je imao još jednu neverovatnu osobinu, a to je da kada se završi hajka, kada oni konzumiraju, obožavao je da jede i voleo je da bude napolju, obožavao je da jede sa svojim ljudima u šumi, u polju, na terenu i mi ovde zaista imamo ovu jednu divnu grašovu sliku na kojoj se upravo vidi lov Aleksandra II na medveda u okolini Moskve. Onda bi pozvao sve one hajkače, sve seljake koji su pomagali i tako dalje i podelio im sav ulov da nose kući. Dakle, mislio je o narodu, nije bio samo zainteresovan da njemu bude prijatno. Iza njega dolazi jedan sasvim benigan čovjek koji se zove Aleksandar III, pretposlednji čovjek u ovom carskom ruskom nizu. Nama najpoznatiji kao čovjek koji sa najvećim strašću naručivao sva ona divna Faberžeova jaja za Mariju Fjodorovnu, svoju suprugu. Inače, imao je običaj da ustane u 5 ujutru, da obuče prostu rubašku seljačku i suknene pantalone, jer kako je govorio, voleo je da se oseti narodski, da ga sve to malo žulja dok se bavi korespondencijom i bio je strasni ljubitelj obične seljačke kaše
koja se pravila od heljde u zrnu. I moram da vam kažem, iako sam prvi put kad sam čula za to bila malo zbunjena, kad sam ja prvi put probala tu famoznu rusku kašu od heljde, car je bio potpuno u pravu. To je zaista sjajan obrok. Pored toga, bio je strasni pecaroš. I on je tvrdio da je jedina stvar koja ga istinski, dubinski relaksira da peca, i svi su znali da ga ne treba dirati kad peca. U jednom momentu bila je neka incidentna diplomatska situacija. Njegov sluga je rekao, car je pecao, sluga je prišao i rekao, znate, francuski ambasador je tu. Ne okrećući se, Aleksandar III je rekao, Evropa može da sačeka 5 minuta dok ruski car upeca pastrnku. Znači, jedna interesantna ličnost i to je otprilike, vrlo je zanimljiva paralela između njega i njegove supruge, danske princeze Marije Fjodorovne, jer su oni dve dijametralno različite ličnosti koje su se dobro slagale. I Aleksandar III je drugorođeni sin, njegov stariji brat je iznenada preminuo, on je bio taj koji je rekao, jao, pa zar moram ja to, ali ja sam drugorođeni, ne želim da budem car. Znači, i naravno, poslednji ruski car, Nikolaj II, vidimo ga ovde na čuvenom carskom brodu Standard, kojim je voleo da putuje, kako proba hranu, jedna ovako vrlo interesantna i retka slika. I ono što isto je zanimljivo za dinastiju Romanovih, da oni zapravo su jedina evropska dinastija koja nema problem da bude fotografisana za stolom u nekim opuštenim situacijama kada jedu, igraju se sa decom, bave se nekim sportom, što nam daje jednu veliku kolekciju fotografija iz vremena kad se pojavi fotografija koja nam daje zapravo uvid u realnost carskog života. Nikolaj II je verovatno jedinstveni ne samo car, nego i Rus, jer je on čovek koji nije voleo kavijar. I uvek kada su pravljena, što je bio sastavni deo određenih posluženja, neki dočeci i ostalo, on bi se obraćao svom sekretaru sa molbom i rekao, molim vas, ako posluže kavijar, vi ćete to pojesti umesto mene. Nikolaj I je bio zaljubljen u krompir, obožavao je da sam kuva i peče krompir, i ako ga je nešto u životu interesovalo kad sedne za sto, bilo je pitanje ima li krompira. Znači, i takođe Nikolaj I je obožavao peljmene. Voleo je jednostavnu hranu i voleo ono što se zove narodska hrana. I sad ide ono pravo i dobro pitanje. Koje kaže, pa dobro, pa otkud mi imamo sad sve te predstave o tim glamuroznim gozbama kad vidimo da ovi carevi malte ne samo što nisu na vodi i hlebu. Pravo pitanje, odlično pitanje. Francusko-ruski rat za trpezom. Nisu carevi ti koji nam donose tu sliku tog nobel društva koje fino jede. To je aristokratija, dragi moji. To su svi oni koji dolaze i jedu o carevom trošku. Svi oni koji sebi mogu da dozvole da budu opoštani, da napijaju zdravice i mi, zahvaljujući ovim malo spomenutim spiskovima, to znamo. Takođe, izvesna doza malograđanštine koja se javlja kod mlade buržoazije je takođe jako važna stvar. Jer nekako ja volim pomalo da se šalim pa kažem niko ne voli vladare, ali svi vole njihove stanove, garderobu i hranu. Međutim, činjenica je da u ruskoj imperijalnoj kuhinji bilo bi sve divno kad bi vladar s porodicom seo da jede, ali vi dnevno imate nekoliko stotina, a u slučajima velikih svečanosti, velikih balova ili recimo krunisanja, kako je bilo 1896. maja meseca u Moskvi kad se Nikolaj II krunisao, imate nekoliko hiljada ljudi koje treba poslužiti. Kad vas put odvede u nekom trenutku u Peterburg i kad stanete pred Zimski dvorac, pogledajte levo. Ceo taj blok plus deo dvorca koji izlazi na Nevu je takozvana Černaja. Černa ili crna je kuhinja. Kuhinja u kojoj je radilo nekoliko stotina ljudi. Podeljeno u 3 departmana i, ja u šali volim da kažem, jedan elitni klub. U ta 3 departmana je znači bila ta takozvana vrela kuhinja, odnosno gde su se pekle raznorazne stvari, vinarija i posebno odeljenje u koje se najviše investiralo, a to je poslastičarnica, gde su se pravili razni kolači, razne fine stvari. Postojala je taj klub, taj elitni klub koji je brojao svega 30-ak ljudi i koji su
isključivo imali zadatak da kuvaju za cara. Oni su nazivani na ruskom jeziku oni koji serviraju na usta. Znači, koji kašičicu donesu do usta, hrane kao bebu. Ta i takva kuhinja, to je jedna armija ispod zemlje, paralelna, uporedna armija. Sad, naravno, aristokratiji se sve to dopada, pa se onda stalno imate progresivno, javlja se nova aristokratija i sad dolazi do te bitke. Jer sa leve strane u ovom kvadratu vi vidite ruski kvas, tradicionalno narodno rusko piće i crni hleb. To je stvar koja je bila najstrože zabranjena na carskom dvoru. A pogotovo čak na carskom dvoru car je znao krišom da sedne pa da popije kvas i da jede taj hleb. Ali vi kada izađete u javnosti, podsjećati ću vas samo na onu scenu iz Ane Karenjine kada Levin izađe sa prijateljem u kafanu i mora da jede francuske specijalitete da ne bi ispao prost u društvu. Dakle, od sada kada čitate ruske klasike, obratite možda pažnju, bit će vam zanimljivo pročitate i ove detalje. I naravno, sa druge strane je nova moda, a to je šampanjac i bela peciva koji su francuski. I taj rat neprekidno traje. I kroz taj rat koji neprekidno traje u sredini divna slika Fedotova koji nam prikazuje plemića za doručkom. Ono što možda ne možete da vidite na slici, plemić je skočio iznenađenje jer je došao neko nenajavljen. Šta radi desnom rukom? Pokriva crni hleb koji se nalazi na njegovom doručku. Hleb koji on voli da jede, ali ako naiđe neko društvo, ispašće prost u društvu jer jede hranu koja ne pripada njegovoj klasi. Dakle, vrlo interesantan rat koji je trajao sve vreme u toj meri da je na kraju u 19. veku društvo slavenofila u jedno ogromno bure sipalo paralelno kvas i šampanjac i popilo ga pred svima da pokaže da nikakve veze nema ko pije kvasa, ko šampanjac i da se najbolje piju smešani zajedno. Ne želim da znam kakav je bio ukus tog pića, ali to je samo ona fioka u kojoj se hranom demonstrira politički stav. I evo, pomenute, vidite, samo jedan delić te kuhinje koja je rekonstruisana. Ja verujem, dobar deo vas gledao čuvenu englesku seriju Downton Abbey. Pa znate ono, iznad stepenica i ispod stepenica. Ovo je društvo koje nije baš ispod stepenica, u parteru je na prvom spratu je. I sad se zamišlja kako je to bilo divno. Ma nije bilo divno. Carevi su se borili da tu kuhinju izbace iz Zimskog dvorca zbog mirisa i zbog svega. Mi iz ove perspektive, kada imamo raznorazne respiratore, električne šporete, digitalne tehnologije, nove aparate i sve ostalo, mi ne možemo da pojmemo šta znači kada gori nekoliko desetina peći koje peku meso, hleb, pite za par stotina ljudi koji treba da sednu za sto. U jednom trenutku Aleksandar I je dao da se urade restauracije tih dimnjaka. Pa je na kraju arhitekta koji je vodio restauraciju i čišćenje završio u zatvoru, jer se caru toliko žurilo da se posljednja 2 dimnjaka nisu osušila kako treba i ponovo je dim krenuo da se vraća. Katarina Velika je na dnevnoj osnovi vrištala kako će tu kuhinju izbaciti konačno jednom i zauvek, međutim to se nikada nije dogodilo. Kuhinja je vremenom unapređivana i u kuhinji ta slika odozgo se pojavila dole. Formirane su prave kuhinjske dinastije. Prenosilo se znanje i zanat sa porodice na porodicu, a da ne pričam koliko je strog bio trijaž. Reći ću vam jednu stvar koju sigurno ne znate, a to je da je kuhinja sve do vremena Katarine Velike bila u sastavu takozvane bezbednosne dvorske službe. Znači, bezbednosna služba, svojevrsna UDBA, NKVD, BIA, kuhinja je bila sastavni deo te službe. Jer nije tajna da je mnogo vladara u prošlosti otrovano upravo iz kuhinje. Niste mogli tek tako da padnete na vrata i kažete, znate, ja bi malo ljuštio krompir kod vas u kuhinji. I naravno formiraju se dinastije i formira se čitav jedan mehanizam i hijerarhija koja kao slika u ogledalu reflektuje dvor. U svakom slučaju, malo nam je, nažalost, imena sačuvano carskih kuvara, ali ono što znamo da su oni većinom bili Rusi. Učili su na razne načine, dolazili do recepata, rekla sam vam malo čas da Karem nije dobio tu dozvolu i u svakom slučaju ono što je meni lično bilo interesantno, a to je ta klasifikacija obroka. Imali ste obrok 1., 2., 3., 4. i 5. klase. Znači ono što je jeo car, to je zaista bila prva klasa. To nije, pre svega se odnosilo na namirnice i na tehniku pripremanja. Pa onda hijerarhijski kako ste gde stajali,
To osoblje i zaposleni na dvoru je jelo obrok 5. klase. To su i ostaci od prethodnih klasa i ono što se moglo i dodalo i naravno strogo im je bilo zabranjeno, kao, znate, u srednjem veku postoji ta priča o prirodnom kvalitetu u ishrani koji nije vaša genetika i fiziologija, već socijalni status. I vi sad opet vidite srednji vek na toj slici. Međutim, kako je rađeno, tako je se privelo i kraju, kako bih vam rekla. Jer hrana, rekla sam vam malo čas, vrlo često može da bude odraz protesta. I zaista, decembristi, mi ih vrlo često zovemo po ruski dekabristi, a dekabri je zapravo decembar, prva velika ozbiljna revolucija, prevrat koji je pokušan 1825. malo čas na onog našeg, na Nikolaja I, na ljubitelja kotleta Požarski, nisu je organizovali seljaci i radnici, već niži plemići, intelektualci i oficiri. 1825. podignuta je buna, oni su imali ideju da uvedu takozvanu ustavnu konstitutivnu monarhiju, parlamentarnu monarhiju u Rusiji, da Romanovi sve to što rade ne rade dobro, da je to potpuno i tako dalje i tako dalje. Nažalost, taj poduhvat koji se odigra u decembru nije se dobro završio i kao što vidite na ovoj Levenkovoj slici vidimo pogubljenje. Među njima jedan izuzetno interesantan čovek, Konrad Frodorović Rilev, njega vidite na minijaturi, je imao koncept takozvanog revolucionarnog, odnosno ruskog doručka. Na tom doručku su servirani svi ovi crni hlebovi, kaše, šči, krastavčići, sva ta narodska hrana. Pila se vodka, pio se kvas, kao znak pobune. Hoćemo da svrgnemo cara i da promenimo sistem i to ćemo uraditi u interesu naroda, a ne tako što ćemo jesti francuske poslastice i raznorazne specijalitete, a ovamo pričati kako smo veliki Rusi. Dakle, vrlo interesantan Rilev i vrlo interesantan protest koji vodi ka tome da ruska tradicionalna narodna kuhinja ponovo zauzme veoma važno mesto, jer organizuje ljudi koji, dakle, ne pripadaju takozvanim krstijanima, nego pripadaju eliti. Dakle, prva revolucija je, kao što vidite, bila elitna. I za kraj, jer ovde ćemo da završimo, ja sam naravno probila svo vreme, izvinjavam se, kao što sam rekla, trudila sam se maksimalno da suzim. Znate, ovo je ipak priča o gastronomskoj heritologiji, nauci o gastronomskom nasleđu. Ja sam utemeljivač te discipline, a ta disciplina ima i takozvanu četvrtu dimenziju. Ali pre nego što vam kažem šta je četvrta dimenzija, hoću da znate sledeće. Na svim tim silnim banketima, vi kao gost, mlada princeza Jusupova u svom dnevniku zapisuje da jedva čeka kad će da stasa, da je predstave na dvoru, da može kao mama da obuče divnu haljinu, da stavi dragulje oko vrata i da na povratku džepove napuni carskim poklonima. Bila je praksa da gosti na velikim banketima, kada krenu kući, pokupe kolače, voće i sve što im se sviđalo sa trpeze i ponesu kući. I zahvaljujući praksi da ljudi tog vremena vode dnevnike, postoje divni zapisi u dnevnicima kako je babuška, velika kneginja ta i ta, došla, pa kad se vratila, svi su je čekali, niko živ lego nije, jer su stizali carski pokloni. Onda je babuška dogegala, pa su je smestili lepo u njenu fotelju, pa su svi u miru i tišini, jer ona je samo vadila iz svojih tašnica i svojih džepova, pa ti ćeš dobiti keksić ovaj, a ti kolačić, pa kaže, čak je bilo i za našeg glupog Fediotku. Fediotka je dečak koji je radio u kuhinji. Dakle, ja ne mogu da vam ponudim danas, podsjećam vas još jednom, znači na izložbu koja je ovde sa nama do 24. Mislim da će biti još interesantnije videti posle ove priče. Podsjećam vas još jednom da samoj sebi, ja i vama dugujem priču o ustanovi Jelovnika, koja je fantastična, jer na njima nije samo hrana, na njima je slikarstvo, na njima je poezija. Neke od najlepših pesama Hlebu, između ostalog, su ispevane na ruskim carskim jelovnicima. Vasnecov je tu, famozni Viktor Vasnecov, čuveni ruski folklorista, jedan od ključnih ljudi u toj priči. A ja, kao što rekoh, ne mogu da vam dam carske poklone, ali mogu da vas ponudim, zahvaljujući moje dragoj prijateljici i saradnici Dragani Vasić, čarobnici poslastičarskih veština, ovim čuvenim mitološkim kolačem, odnosno medovikom,
koji kaže legenda da carica, žena Aleksandra I, carica Elizaveta Aleksijevna, nije volela med, da je bila alergična na njega, ali neko nešto nije dobro preveo kuvaru, pa je on eto napravio taj medovik. Carica je bila besna i u suzama je stavila taj jedan zalogaj u usta, a onda se oduševila i tako je nastao najpoznatiji. Istina, fakticitet kaže, nema tog famoznog medovika ni u carskim kuvarima, ni u pomenu nigde pred samu vladavinu Nikolaja II, ali priča je dovoljno lepa, a u gastronomiji postoji jedna posebna oblast koja se zove gastronomska mitologija. Dozvolite da vas poslužim interpretacijom medovika i da na taj način zasladimo ovu priču. Hvala vam najlepše. Evo, ja ću da krenem odavde. Izvolite, moje dame. Pa kad se priča o carevima, mora to da bude... Nemojte da odete pre nego što se poslužite. Izvolite. Drago mi ako vam se dopalo, moje dame. Niste na dijeti? Da. Dragana, pa da. Pa ja nisam pomenula onaj Instagram i Facebook tek onako. Nema na čemu. Nema na čemu. Pa to je 4. dimenzija, ukus. Ako pričamo o gastronomskom nasljeđu, ne znate ukus, jel? Hvala, bilo je zadovoljstvo slušati vas. Hvala vam što ste došli. Predavanje je bilo izvanredno. Mene je Ermitaž doveo u Narodni muzej. Dame, da li ste se poslužile? Koga još imam da... Puno na izuzetno informativnom i sadržajnom i zanimljivom predavanju. Nema na čemu. Ko još nije dobio carski poklon?